Добрый дзень, шаноўныя госці. Мяне завуць Алена, і я рада вітаць вас у цудоўным прыгожым горадзе, у горадзе са шматвекавой гісторыяй, у горадзе Ліда. Гістарычным цэнтрам горада з'яўляецца Лідскі замак. Менавіта адсюль пачаўся наш горад. Тут, пры зліцці рэк Лідзеі і Каменкі, на штучным узвышшы вышынёй прыкладна 20 метраў, сярод забалочанай раўніны быў пабудаваны замак. За многія гады свайго існавання горад Ліда і яго замак зазналі неаднаразовыя ўдары прагных чужынцаў. Падзеі, якія адбываліся вакол замка і ўнутры яго, гэта гістарычная біяграфія горада. На троне Вялікага княства Літоўскага заснавальнік замка князь Гедымін княжыў доўгія 25 гадоў, з 1316 па 1341 год. Загінуў пры асадзе крэпасці крыжакоў Баярбург, зараз Віліона ў Літве, ва ўзросце 65 гадоў. Здзейсніўшы абрад пахавання, сыны Гедыміна сабралі сейм, па якім падзялілі княства літоўскае адпаведна з запаведам бацькі на 7 роўных частак, таму што пасля сябе ён пакінуў 7 сыноў: Монтвіла, Нарымунта, Альгерда, Кейстута, Карыята, Любарта і Яўната. На прастол Віленскага княства выбралі самага малодшага, Яўната, і раз'ехаліся па сваіх уладаннях. Аднак, як не стараўся Гедымін захаваць згоду паміж сваімі сынамі, гэта яму не ўдалося. Княжанне Яўната на Вялікім княстве літоўскім было нядоўгім, усяго 4 гады. Два старэйшыя браты Альгерд і Кейстут зверглі яго з княскага трону. Кейстут абвясціў старшага брата Альгерда вялікім князем літоўскім. Альгерд быў буйным дзяржаўным дзеячом сярэднявечча. Па словах рускага летапісу, быў разумным, ведаў некалькі замежных моў, не любіў забавы, у адрозненне ад іншых вызначаўся стрыманасцю і не ўжываў спіртнога. У 1346 годзе Кейстут падарыў Ліду свайму старшаму брату Альгерду. Жанаты Альгерд быў двойчы, і абодва разы на рускіх князёўнах: Марыі Яраслаўне, князёўня Віцебская, і Юльяніі Александраўне, князёўня Цвярской. У 1377 годзе памёр Альгерд. Пераемнікам трону Вялікага княства Літоўскага становіцца яго сын ад другой жонкі Юльяніі Цвярской і Ягайла. Зімой 1394 года крыжакі зноў з'явіліся каля сцен Ліды. Гэта быў самы далёкі паход крыжакоў па тэрыторыі Беларусі. Крыжакі шмат разоў прадпрымалі апусташальныя набегі на Літву і Беларусь. За паўстагоддзя яны здзейснілі каля 100 такіх паходаў, вельмі часта з'яўляліся каля сцен Ліды. І толькі пасля разгрому іх у бітве пад Грунвальдам, стаўшага прадвеснікам заняпаду Тэўтонскага ордэна, а затым падпісання ў 1422 годзе дагавора ў Мельне, набегі крыжакоў прыпыніліся, хоць адносіны паміж імі і Вялікім княствам літоўскім заставаліся напружанымі. Адносіны паміж Тэўтонскім ордэнам і Вялікім княствам літоўскім і Польшай не прайшлі незаўважанымі ў Ватыкане. У 1422 годзе, каб устанавіць сапраўднае становішча на месцы, папа рымскі пазначае свайго пасланніка Антонія Зено, юрыста, адукацыйнага рэферэнта, і прапануе выехаць на месца і грунтоўна вывучыць праблему. Праўда, без права прыняцця якога-небудзь рашэння. Ягайла з Вітаўтам прынялі яго ў Лідзе, у рэзідэнцыі князя Вялікага княства Літоўскага Лідскім замку. Як сцвярджаюць польскія гістарычныя крыніцы, на гэтай сустрэчы прысутнічала 4-я жонка Ягайлы. Ён толькі што ўзяў шлюб з ёю ў Навагрудку. Будучая каралева Польшчы, матка каралёў дынастыі Ягелонаў Соф'я Гальшанская. І вось па гэтай каралеўскай дарозе, якая знаходзіцца ў тым напрамку, прыехаў кароль са сваёй маладой каралевай у наш Лідскі замак. Уехаў у гэтую браму, дзе пачалі святкаваць сваё вяселле. Ну вось, госці шаноўныя, госці знакамітыя, самы час на вяселле да Ягайлы адправіцца. Калі ласка, госці шаноўныя. Король Ягайла ў Польшчы слаўна круляваў. Быў жанаты кароль тройчы, сына ўсё чакаў. Не даваў яму Бог сына старасці да самай. Ехаў раз король Ягайла перад вострай брамай, і пачулася аднекуль, мо з самога неба:
Ужо шукаць табе заморскіх, больш прынцэс не трэба. Пашукай сабе ты жонку, ты ў бацькоўскім краі. Пладавітасць зямлі, маці, вам тут паспрыяе. И праз месяц яму в друцку Софья в вока упала. И 4-й раз жениться вырашил. Ягайло. У Новоградку до шлюбу молодые стали. А гулять эфир веселья в Лиду завитали. Славного места Лидского, и всего великого князства Литовского, с дозволу короля и великого князя, обвещаю вам, градеи, что отбылись у месте Лидским у 1422 годе от народжения Христова. Наш славный король Ягайло, переживший 3 жонок и не займевший нащадков, але будучи еще молодым женихом, веком 71 роду, вирішив знов 4-й раз ожениться. Слава нашему молодому королю! И хотя с его королевской великости уже таки сыпался песочек, Витовтис, триечный брат короля, великий князь Литовский, отшукал таки ему молодицу, 17 годов от роду, дочку князя Андрея Гальшанского, Софью. И не глядячи на злые языки, что впились поважных годов жениха, его королевская могутность ствердил, что должен был еще высоко поднять свой меч. Подайте меч! Ножик некий! Что-то для себя. Готовы? Ось гэта меч. О. Не той, собака! Тише не хочет. Подай мне мой рунвальский меч! Слава нашему Божьему королю! Молодые гости уже не перший день за столом. И едучи з венчання, що відбулося у Новоградку, приїхали на весільний пір в Ліду, де їх чекала і віншувала вся новокольна шляхта, а так само гості з інших земель, ордену Пілтовського і городов Ганзейських, Великого Новгороду и Великого княжества Московского, Великого княжества Тверского и княжества Мазовецкого, Королевства Польского и Королевства Угорского, навод послы Папы Римского приехали повіншовать молодых. А слово першее мел посадженный батька молодой, князь Семен Гальшанский, воевода Киевский,
за нетерпимость до ворогов господарства нашего лютым прозвали. Мой король и дедиш наш, отдаем тебе дочку нашу любую, княжну Софью, у строгих литвинских правилах выгодованную, шестюткой нашей водою успоенную, белютками нашими хлебами ускорбленную. А пригожостье ты сам оценил, с многих сотен панов яе выбраўшы. І спадзяюся я, што ад шлюбу гэтага з'явіцца нам унук, а каралеўству польскаму каралевіч, слава каралю! Слово другое мел господар наш, великий князь литовский, русский и жамойский Витовт. Ягайло, братья мои любые, сподіваюся, что про 9 месяцев будем мы святкувати народження королевича в Кракове. Слава королю! Слава королю! Свято проходила надзвичай весело і безтурботно. Його королевская щедрость одобрил гостей золотом и сребром, титулами и посадами, землями и маёнтками. И тому кожный из гостей хотел повіншавать молодых. Особливо віншавала його шляхта тутейшая, лідськая. Мой король! Мы рады венчевать тебе у замку Лидским, дедом твоим, великим князем Гедемином, для обороны родимой своей поставлены. Бачив я, что старая брама в замок замурованная, а новая пробитая. Для великой пошаны до нашего короля и будущей королевы это учинено. От гэтага дня вороты гэтыя будут королевскими называться, а заміж ледяного мосту, по якому ваша великость у свой замок уехала, мы сапраўды побудуем. Няхай не зводится род Гедеминов! Слава королю! Слава королю! Усё в руках Божих. Нашему прабатьку Раму мог и в 100 годов сына дал. Коли в нашем королевстве славные рыцари не переведутся, то Бог просьбы короля старого мой почує. Замовив ten сармат! Тож є зневага до круля, зато горлом отпорядись подшепне! В нашем княстве литовским за жахты горлом не карают. А что до рыцаря с прозвищем Рыла, от его великой деликатности подай не дочекаешься. А была образа, цене, хай сам король вырашает. На наших пирах литвинских яще й не тое почуєш. А коли хто тут з короля жартує, дик, мабуть, ще за свого ліче. Jestem rycerz Zbysław z Przemyslia. Liczę, że zniewaga króla nie była i zarmat ten mnie odpowiada. Отказа не на городке! Король образы не лечит, а Бог поощрит. Так гнев Бог скажет, да
же так? Маршалок, обвящай Божий суд. Як то і по законах рицарських належить. Так, мой король. Божий суд. Повинна панаваць абсалютная ціша. Абсалютна забараняецца крычаць, размаўляць, чихаць, а нават кашляць. Абсалютная забарона ўмешальніцтва ў рыцарскі двубой пад страхам смяротнага пакарання. За право рыцараў Великого княства Литовского, Русского, Жамойского жартаваць кто, калі дзе, як хоча, будзе змагацца высокородный рыцар Рыла з Лиды. Вся кровь твоя! За право знайсці абразу ў кожным жарце будзе змагацца высокородный рыцарь Збыслаў з Пшемысля. Выходь, собака! Мой король, я не хочу, каб на нашем вяселлі нехта расвітаўся жыццём. Я прашу бою, толькі да першай крыві. Моя королева, с этого дня ты маешь право не просить, а загадывать. Исполним волю будущей королевы. Гости, да все поспольство, люди вольные да подневольные, что наш славный и добрый король, дозволяя судебный рыцарский поединок и загадывая под страхом позбавления життя и маемости, каб усе были без зброи, без меча, а кинжала, без доспехов, якие б там ни были, за вынятком стражи и тых, кому король загадывая. Забороняется усім без вынятку быть иконно, под погрозой шляхтицу сгубите коня, а слузе сгубите вуха. И тые, что ведут супротивников, повинны покинуть кони каля брамы, а потом одослать их под страхом тых же покаранняў. Бой пешы, зброя вострая, якую кожны рыцар сам себе выбера. Бой честный, без усялякіх хитриков и чародействаў до першей крыві. Бойка!
Спиніться! Спиніться, славні вої! Не варто рицарям биться кулаками, як смердам. Подиміться, да випийте за здоров'я молодих. І нехай гэтая пара подарить нам нащадка королевству королевича. Слава королю! Слава королю! Віншаванні королю і його жонці будучій королеві гучали не тільки ад уладаров шляхетних дворов і замков, але й ад люду посполитого. Подчас следования королевского кортежу по землях Великого княства Литовского яго увесь час вітаў просты люд, жыхары вёсак і мястэчкаў, хутароў і застенкаў. А самые спрытные, смелые да разумные из их здолели потратить и до королевского стола. Всемогутный король, и ты, будущая королева, позвольте мне преподнести вам свой подарунок. Який подарунок? Хочу рассказать вам будущему. Тебе, мой король, твоей жонцы и вашим будущим нащадкам. Чого ж ти хочеш за свою ворожбу? Для себе не хочу нічого, тільки за брата свого, Лютовера, якого полонили великокняжі латники у Старим Бори, каля Святого Дубу, калі той хотів принести ахвяру Перуну. Тепер його чекає церковний суд, ды вогнище. На вогнище візьмаков! Палить поганця! Дик ти прийшла сюди, каб просить за свого брата поганця? Маршалок, вязень яшчэ живы? Так, ваша милосердность, пробачьте, не доглядели. Привезти вязня! Вязня королю! Вязня королю! Вязня королю! Давай, пуганец, слушай, король! Давай, поганец! Слушай, давай! На колени попали! Отойдите! Теперь только от твоих слов будет залежить ваше життя, твоего брата и твое так само. Слухаю тебе, ворожея. Дай мне свою долонь, король. Не треба.
Бачу, мой король, твоє сябровство з братом Вітовтом застанеться, таким же щирим і моцним, як і раней. Бачу твоє жадання, мой владар. Уже у 3 шлюбах ти був, але не завів собі нащадків. А в гэтым корна собака в княстве ведае. Будучыню кажи. Дик ось, мой король. Бачу так само, що в тебе і твоєї жонки буде 3 синов. Старейший буде оборонцем християнства, ды грозой турков. Середнього, на жаль, стратите у дзяцінстві. Але малоченький буде копією твоєї владар. Тому у народі буде мець мянушку, ягелончик. І буде перемагати він ворогу не зброєю, а мудростю. І будуть діти твої прославляти і протягувати род твой амаль 2 стагоддзі. І застанеться гэты час у історії під назвою династії Ягелонов. Вешадяна! Мой король, я лічу, що така ворожба вартая волі життя гэтых поганців. Волю поганцев! Хай король вирушає! Здається мне, что гэты голос я чув перед вострой брамой. Здиміте з його кайдани, і хай вони йдуть, куди хочуть, і прославляють світость будущей королеви, що за їх просить. Слава нашій літостивій королеві! Слава нашему милосердному королю! Слава королю! Знов день дарма прийшов! Ваша великость, королевские кони подадены, Краков, да и все королевство чекают вас. О, поехали! Zmysła! O, co takie? Jestem u Kraków! Jestem z Przemysla! Пасля ўрачыстасці ў Лідскім замку маладая каралеўская пара адправілася ў Кракаў, дзе Соф'я была і каранавана. Прадказанні варажыі збыліся. Соф'я нарадзіла Ягайлу сыноў Уладзіслава і Казіміра, якія правілі каралеўствам і працягвалі справу свайго бацькі. А Лідскі замак яшчэ неаднойчы быў сведкам як урачыстых, так і крывавых падзей. Ён заставаўся велікакняскай маёмасці, які бачыў аблогі і штурмы. Ён быў разменнай манетай падчас грамадзянскіх войнаў і бунтаў, але ён захаваўся да нашага часу і з'яўляецца напамінам нам, людзям 21 стагоддзя, аб нашай гісторыі, аб нашых памылках і перамогах. А кроў нашай зямлячкі, ліцвінкі Соф'і, дачкі Андрэя князя Гальшанскага, і дагэтуль цячэ ў жылах усіх каралеўскіх дынастый Еўропы.